Mu bihe by'amakimbirane hagati y'ibihugu akenshi humvikana ko hifashishwa ONU kugira ngo igire uruhare mu gukemura ibibazo. Ibi rero bituma bamwe batekereza ko ONU ari umuryango uhuriweho n'ibihugu byose byo ku isi, nyamara sibyo. Ku isi habarurwa ibihugu 198 byujuje ibisabwa, bine bikaba bigaragaza ko igihugu cyigenga, nko kugira abaturage, kugira imbibi zizwi, kugira ubuyobozi bukora neza no kuba gishobora kugira umubano n'ibindi bihugu. Muri ibyo 193 nibyo bigize ONU. ONU yashinzwe mu mwaka w'1945 ubwo ibihugu byari byayishinze byahuriraga i San Francisco muri leta ya California ho muri leta zunze ubumwe za Amerika bishyira umukono ku masezerano ayishyiraho. Intego nyamukuru zari eshatu, harimo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga, kurinda umutekano ndetse no guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Nyuma yaho ibihugu byinshi byagiye byinjira muri ONU, cyane cyane mu myaka y'1950 ubwo Afurika yabonaga ubwigenge, ndetse kugeza mu mwaka w'2011 ubwo Sudani y'Epfo nayo yabaga igihugu gishya. Nubwo ibihugu byose muri ONU binganya ubusugire, hari ibihugu 5 bifite uburenganzira bwihariye bwo guhagarika imyanzuro mu kanama k'umutekano, bigatuma imyanzuro ifatwa ari uko ibyo bihugu byabyemeye. Ibyo byitwa droit de veto. Turetse ibijyanye n'imikorere ya ONU, hari ibihugu 5 bitari muri uyu muryango, nk'uko bigaragazwa n'urubuga rukora ubushakashatsi ku bihugu. Ibyo bihugu ni Palestine, Vatican, Kosovo, Taiwan ndetse na Sahara y'Iburengerazuba ikunze kwitwa Sahrawi. Nubwo kandi hari ibihugu byinshi byemera ko iba ari ibihugu byigenga, kwinjira muri ONU bisaba icyemezo nyacyo cya nyuma. Bine muri byo byagerageje gusaba ariko ntibyemererwa, mu gihe Vatican yo itigeze bisaba. Ibyo bihugu, icya mbere ni Vatican. Vatican ni igihugu gito cyane giherereye i Roma mu Butaliyani, kikaba ari icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika. Ni leta yigenga iyoborwa na Papa, akaba ari nawe muyobozi wa Kiliziya. Icyo gihugu gifite imiyoborere yihariye ihuza iyobokamana ndetse na politiki. Intumwa zacyo mu mahanga ziba zihagarariye Papa ariko zigakora nk'abambasaderi. Impamvu Vatican itari muri ONU si uko yabujijwe, ahubwo yo nuko ubwayo itigeze ibisaba. Ibishingiye ku kuba kwinjira muri ONU byayisaba gukurikiza inshingano zisa n'iz'ibindi bihugu, harimo n'iz'umutekano mpuzamahanga, kandi yo ishingiye cyane cyane ku myemerere kurusha politiki. Igihugu cya kabiri ni Palestine. Palestine nayo iherereye mu burasirazuba bwo hagati, ikaba imaze imyaka myinshi ifitanye amakimbirane na Israel. Nubwo ibihugu birenga 130 biyemera nk'igihugu, ntiraba umunyamuryango wa ONU. Ibihugu bikomeye bifite veto nka Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byakomeje kwanga ko yinjira muri ONU mbere y'uko ikibazo cyayo na Israel gikemuka. Intandaro y'ayo makimbirane nuko Palestine ivuga ko Israel yubatswe ku butaka bwayo, igasaba ko hagabanywa ubutaka hashingiwe ku mipaka ya mbere. Hari kandi bamwe mu banyepalestine batemera Israel nk'igihugu, mu gihe na Israel itemera Palestine. Igihugu cya gatatu rero ni Kosovo. Kosovo yatangaje ubwigenge bwayo mu mwaka w'2008, yari ivuye kuri Serbia. Nubwo yemewe n'ibihugu birenga 100, ntiri muri ONU. Ubusabe bwayo bwakomwe mu nkokora n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bakoresheje uburenganzira bwa veto. Impamvu nyamukuru ni uko Uburusiya bufitanye umubano ukomeye na Serbia. Hari kandi impungenge z'uko Kosovo yaba inshuti ya hafi y'ibihugu by'i Burayi na Amerika, bityo bikaba byatuma hashyirwaho ibikorwa bya gisirikare bishobora kubangamira inyungu z'Uburusiya mu Bushinwa. Igihugu cya kane ni Taiwan. Taiwan ni ikirwa kiri mu nyanja ya Pacifique hafi y'Ubushinwa.
Taiwan yahoze iri mu banyamuryango ba mbere ba ONU nk'igihugu cy'Ubushinwa mbere y'uko habaho impinduka za politike mu mwaka w'1949. Nyuma y'intambara ya gisivile, abakomuniste bafashe ubutegetsi ku mugabane w'Ubushinwa. Abari abayobozi bahungira muri Taiwan bavuga ko ari bwo Bushinwa nyabwo. Mu mwaka w'1971 ONU yemeje ko Repubulika y'Ubushinwa ihagararirwa n'Ubushinwa bwo ku mugabane, bituma rero Taiwan itakaza umwanya wayo. Kugeza ubu yemerwa n'ibihugu bike cyane, kandi Ubushinwa bugasaba ibindi bihugu guhitamo hagati yabwo na Taiwan. Igihugu cya gatanu kitabarizwa muri ONU cyitwa Sahara y'Iburengerazuba, gikunze kwitwa Salawi. Iki gice giherereye mu majyepfo ya Maroc, ariko ubusugire bwacyo buracyari impaka. Hafi 80% byacyo bigenzurwa na Maroc, mu gihe 20% isigaye igenzurwa na Polisario Front. Iyi ikaba ivuga ko ari igihugu cyigenga. Ntabwo Salawi irasaba kuba umunyamuryango wa ONU, kuko hakenewe kamarampaka abaturage bagahitamo niba bashaka ubwigenge cyangwa kuguma kuri Maroc. Ariko iyo kamarampaka imaze igihe kinini itaraba. Nubwo bimeze gutyo, Salawi ni umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe kuva mu mwaka w'1984. Ibi byatumye Maroc iva muri uwo muryango iza kugarukamo mu mwaka w'2017. ONU yo ibona ko aka gace kari mu nzira yo kwihitiramo ejo heza hazaza hako, ari nayo mpamvu yoherejeyo ingabo kuva mu mwaka w'1991 kugira ngo zifashe mu gutegura iyo kamarampaka. Nubwo ibi bihugu bitari muri ONU, bimwe nka Vatican na Palestina bifite umwanya w'indorerezi, ibindi nabyo bifitanye imikoranire n'amashami atandukanye ya ONU, nubwo bitagira uburenganzira bwo gutora. Hari n'ibindi bice byinshi ku isi byita ibihugu byigenga ariko ntibyemererwe n'amategeko mpuzamahanga. Aha twavuga nka Somaliland. Impamvu nyamukuru ituma ibyo bice bitemerwa nk'ibihugu byuzuye akenshi si uko bitujuje ibisabwa, ahubwo biterwa n'inyungu za politike z'ibindi bihugu bitabyemera.